Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course namhlanje ta hi kha hi lola hi siva ra press Rhangani laha of course hi nga ta hi kha hi va linka na xonge Rhangani. Yeah, so hi ti 16 ta September a yi suke kusuka man a yi suke kusuka man because siva ra press Rhangani yi fike yi posta this post here as you can see la yi fika yi tsala ku horisana timbilu yi ku vuyavuya poison and then yi fika yi posta this image here na ngamba yona leyintshwa as you can see ku pandziwini I mean guys you can see ku yi pandzini na yona yi tlhe yi mbala na suti ya yona it's very very unique and very very a swi toko ngama in most cases hi yona yi va ku na effect or impact yo nuna i mbarisa ku yini hey from there ku fike ku khometa mihisa wun'wana kwala ku nga ntsako mapayi or mapayi as you can see kwalani a nga fika kombisa ku today a wu ta va u mbarisiwe suti ya orange hi mpela vavasati a va fani so wa vula leswi i ku a ni xonge Rhangani mi nga mi swi voneni wa ha ku ya ka photoshoot laha mbali swa orange mi nga mi swi voneni so swi la ku hi ndlela yin'wana veri a ta fositela ku va kota ku matcha hi that orange as you can see ene orange na yo va yi ri somehow ka suti as you can see and a huma hi suti suti ya orange na yona a swi hi munhu preference mara a redzi ku timhaka tintsanana xi tlhe xi responda se fana press Rhangani for the first time ever a hi nga se vona xi responda ka xonge Rhangani a ku ri khale xi ku na hembe ya green ku vula ka hosi ngova ma swi picture mara ku ri suti ya orange na hembe ya green like ma swi picture mara zama ku swi picture kwalano laha ndzeni la ku ri hembe ya green na suti ya orange ni ku mina a yi suke kusuka guys a xikwatini se ra press Rhangani ku mati ya ntsanana n'wamiyambo kwalano na vona va fika va khomenta va ku na yena i hulu ka n'wanuna waloye as you can see of course lo a referisa ka xonge Rhangani ku i hulu na le ka mani ka siva ra press Rhangani why because a ni ma swi ku na risimu ra hulu i hulu leri xo Rhangani a nga ri humesa of course a ka kombisa ku i hulu laha ka siva ra press Rhangani xi ta siva ra press Rhangani fika xi khometa as you can see kwalano xi ku i hulu patwini hayi ka Rhangani guys do you understand the meaning of this statement phela statement lexi deep ngopfu na ku vana va le ku swi langutiseni kahle hi xilungu ku na the phrase yi vuriwaka ngo she is for the streets mi nga mi kha mi yi tiva that phrase yaleyo so ma swi ku ti-picture ti ni tiva kwala ka background it's more like that ni loko i hole exitarateni munhu le xitarateni a ma swi ku munhu le xitarateni i va kha hanya xinjhani and stuff like that ma yi twisisa musi a na ku dziki kambe ma yi twisisa musi loko someone is for the streets hi leswi siva ra press Rhangani yi vulaka swoho kwalani yi been like it's deep guys there's a deeper meaning hopefully se mi swi twisi mi vatswatsi ngo mi vona ku channel leyi even then from there ya ka post leyi nga fika yi postiwa hi xonge Rhangani kwalano laha a fika tsala ku timhaka ta masewe ti nandzika ku tlula ta mina as you can see leswi a fika tsala swo xonge Rhangani kwalano even ment balo kwalano a fika kombisa ku Rhangani veri mihulu a patwini of course lo a continue na leswi siva press Rhangani yi nga fika yi swi vula laha and then xonge Rhangani a fika a responda na yena ku i vula wa yena a nga vuli mina like i nhlamba tideng leyi guys i nhlamba so swo ku na yena xonge Rhangani i zama ku vula ku mhani wa siva ra press Rhangani na vona she's for the streets like ma yi twa ku context leyi yi ri yini guys yo a yi suke kusuka so hopefully ya ta mahlweni ta voni swona leswi ta kha swi ndlisa ku but I think ya ta mahlweni xonge Rhangani ta kwate ngopfu beef ya ta mahlweni hi leswi ni swi vonisaka swona so each and every post swo ku ta hi n'wi vekele tihlo ku impela yi ta kha ka siva ra press Rhangani sweswi hi ku sivele ku lweni swa straight ku siva ra press Rhangani na yona yi respondini a se ku le ku tikini loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe